Miaka 3 mihituku niguo itura ria Mpilani riakorirwo rikimurikwo ni mwandiki wa mohoro Mrs. Caroline Chilango ta itura riria riri na andu makiria ma 2,000 aria mari na mawathe. Kuringana na uthuthuria uria wambikitwo wonanirie ati itura riri o mucii gutiagaga mumemba wa family uri na mawathe. Riu aikari a itura riri matigitwo matari na anja ya kihumo kia namba nene ya aikari gukorwo na mawathe. Mahiki kila wale walemavu wengi na serikali haijamaliza kufanya uchunguzi chanzo cha huo ulemavu ni nini. Gikundi kia andu aria mari na mawathe bururi-ini ni gicerete itura riri ria Mpilani kaunti ya Kilifi guku magiikaritana kuri ruhonge rwa ugima wa mwiri ria kuheana riboti ya maumirira ma ithimi iria makorirwo makiungania. Kuringana na aikari a itura riri, ndagitari cia kuma ruhonge rwa uthuthuria rwa KEMLI ni makorirwo magicera itura riri niguo kwambika uthuthuria wao na kuoya ithimi guku makiranira gucoka na maumirira ma ithimi ici no matigana gucoka ringi. Kuhimiza Wizara ya Afya. Chanzo cha ulemavu katika kijiji hiki bado hakijajulikana. Wizara ya Afya iliweza kutuma madaktari mwaka jana wakachukua sampuli kuweza kupeleka kwa utafiti wa matibabu. Lakini mpaka leo ile ripoti bado haijaweza kutolewa wazi kuonyesha haswa chanzo cha ulemavu katika kijiji hiki nini. Na wasiwasi wetu ni kuwa hii ni hali endelevu. Ni hali ambayo bado inaendelea na hatutaki tena baada ya mwaka mmoja tuende tena tubishe hodi katika National Fund for Persons with for the Disabled of Kenya. Tuambie basi kule idadi imeongezeka kuanzia 700 mpaka 2,000 ama hata zaidi. Kiaria hindi ya igongona ria gutuga ikari aria mari na mawathe itura-ini riri, gikundi kia aria mari na mawathe bururi-ini NFDK ni maheanite indo cia muigana wa milioni 1.5 niguo kugacirithia miturire ya aikari. Imwe cia indo iria aikari matugitwo nacio ni wheelchair, mashini cia guthambia ngari, mashini cia gucinirira hamwe na mbeca farifari. Kuja kwa faidi walemavu wa hapa leo na vifaa vya kuwawezesha wale ambao wanahitaji kusaidiwa kujimudu ili wawe wanaweza kutembea na waweze kutembea. Tumewaletea wheelchair. Aciari a itura riri aria mari na ciana iri na mawathe ni moritio gutwara ciana ciao mathukuru-ini niguo makorwo makiamukira githomo kiria kienge maguna muturire-ini. Na hakuna sababu ambao mama au baba hako na mtoto ambao hajiwezi akae nyumbani. Tunahimiza hawa wazazi ambao wako na watoto kama vile tumeona hapa, watoe hawa watoto wakuje kwa shule. Munini wa komishona wa itura riri na iketeretana kuriara magunikire na mutaratara uyu ria kuramata indo iria matugirwo nacio na kuaga guciendia. Tunawahimiza wale ambao wamepata hizi vifaa wasijaribu kuuza. Ngiribotera Muthingi TV, Njĩtagwo Wambui wa Mugo.